Khovel puma COVID-19 ripui leng meka chuti lai chuan hoina lama piang a boina chuak em ni ti mai turin Khovel hi a boi nuai ani ber maya Afghanistan a an boina chungchang ni tin kan hrerenga Khovel hmun dang po a fel tak tak chuang lo tunlai Khovel hmun danga boina chuak langsar zual ilo thlir hote ang Guini ram President Alpha Conde chu tuna hian omna chin hriat ani lo meka a video kan hmu theinu nung bera chuan sipai nan hual khupa sipai te hian an ram tu nei na chu an kuta omti an president hriat lai nge hian an puang ani sipai te hi national TV in lanin an president hi an din huala an ram sarkar chu an hriat ti an puanga heti lai hian Guini ram defense ministry chuan thu nei na chantuma beitu te hi president veng tu te chuan an met dai ni in an soithunga Guini ram khopui konarki a president chen hmuna hian silai apuak na sa hle anti Africa khumol pui khothlang lamram Guini hi leilung hausang nanga atakram ni ma se anram kalphung abuaya kumtam takchung helna le tharum thona ram ani to wangin Khovel ram rethei berzing mi ani renga TV a anti lana hian sipai pakua an hnam puanzar asen rangka chakrong le ahringa inthuam te chuan an president Alpha Conde chuan din huala anrama thunei na an hne chu na chan chu anrama eirup na hluar sarkar kaldik lo le retheina na satwang ani ti an soya National Committee for Reconciliation and Development an ni thu soin anram dan pui chu an thriata mi zongjong huap dan pui thar an siam don ti an soibok report sangsanga chuan sipai sarkar din na konga an throi tu hi French legionnaire hlui Lieutenant Colonel Mamadi Doboya ni in soyania video pakhata chuan sipai te hian president Conde hi na anei lo thu soi turin antia ma se an tong tir zo lo thung Conde hi kumsomria le pathum mi ani sipai te nan din hualai hian Conde hi kelongin safa a thua jeans ha a kortriala ha a alangchina chuan hliam anei lovin alanga aom na chin hi hriat ani lo thung ani sipai te hian an ram tlo po na zongjong chu kar khat chunga ta nan khar vek ti an soi president Conde hi kumsang ni le som khan an ram president atan thanthlin ania nikum khan atran thumnan soisel lo takin president ni tur hian atling le a Guini ram chu tlemin siam tha a mason na po mu tur oma ma se ama soisel tu de soisak ching ni in an soi Montenegro ram boina Khovela boina tamber hi sakhona ne na inzom ania Montenegro ram apo tun cholni khan Serbian Orthodox Church chuan an ho tu thar an la luta hemi du lo tu ten boina an siam awangin boina na satak a chuak Montenegro hi kumsang ni le poruk khan Serbia atangin na indanga ma se an rama ko hran chu Serbian Orthodox Church ro rel na hnuaya an la zela Serbian Orthodox Church du lo tu te hian an sakho ho tu beratana Joani ki je laglu ani chu an do dala Serbia ram atanga an ram ko hran ho tu ron kal chu an du lova mani aro in rel sang ko hran an du thu anaw puyani police te chuan mi som chuang manin an zinga hian an ram president advisor po atel antia hliam tur som ni vel an an tipok Montenegro rama hian mihring noi ruk le sing thum vel amin an zinga tamber hi Serbian Orthodox Church member ni in tuna boina siam tu te hi mun thuma thena mun khat vel zinga mitlem te ania Serbian Orthodox member then khat phei chuan mi zanga po an tling lo ni in an soi Africa khumol pui khochaklama Ethiopia rama po boina atop hlei theilova thasomai tam sipai le Tigrayan selpol te in beina chuan tunlai hian awor lo pathleng so meka Ethiopia sipai te chuan Tigray biela helpol te an beina hian an nun rong khopa an khung khoma an kut leke an tan saka hreom tak tuarin an thi tir thin anti nikum November thla khan Ethiopia ram Prime Minister Abiy Ahmed chuan Tigray biela helpol te be na hi atana Tigrayan helpol te hian sipai game an be thin ti in phubalak nan Tigray biela helpol te hi abeya ma se ama tran lo tu te chuan Tigray biela political party pakhat TPLF tele apart inkara thil amwang ni in an soya kumin jun thla tang phei ka chuan Tigray biela hian
Ahmed Paul the hi TPLF hian anin penasa hle anti hetiang ani wang hian sipai thachakna manga Tigray bial be na chu Prime Minister Ahmed hian ati zual sawa Ahmed sipai te hian Tigrayan te hi tha chimi vek antum ni in soi ania Tigray bial chuan in tina lu chuakin Tigray mi to phot chu an man mia mipa meichia le no pang tu ma an zo alo mi sang tam tak an man khoma hun khata ta khomin an kut le ke an tan saka an taksa an chandara a hlomin thlan pakhata an phum an tia hei mita mutu an da na tanga tlan chok ruten media an shil ani thamasa khan te ke je river a chuan heng an mitha te ruang an taksa bung sang hi mu ani a sipai te hian an mitha te ruang hi luipui an pai thin ni arin na a oma hemi hnu hian thlan lian pui pakhata an pai khom te jok ni in soyani Tigrayan te po in sipai lam hi an that na sa ve tho boka maktadoi engemaw zat in le lo an chana sarkar chuan internet service ati to bawangin a hmuna thilom dan tak hi riat thei ani lo ani heti lai hian Asia khumol puilama po kan boilo big chuang mi alawa Taiwan chuan September ninga khan China ram in do thlo na te chu Taiwan in air defense zone a apuana anon thlok lut ni in an soi Taiwan sarkar chuan air defense identification zone ADIZ anti chunga China ram in do thlo na anon thlok luta heng thlo na te hi som pakwa zet ni in do thlo na thatak tak ni in heng zinga hian nuclear bomb thak thei thlo na H6 bombers atel anti China lam hian engma an soi very low Afghanistan rama boina chu tar lang ri lo ta ila khovel mun sang sanga boina achuak ranga Shipui leng mek boka Bishen khat chuan khovel top hun Christian ten Iso Krista local le hun anti hi anai to ani anti meka tunlai khovel chanchin thar han ngai thak hian khovel zong lo mina khate mangai en lai ti hla kha chu kan hlat hle ri ni in alang